Yo guys, we makwa ba Emadek TV so say maka cha mo say ha de uhumi wo ha ya trending issues nko an ye de bro. Niema ye cover nko an ye de bro. And then the first time I watch Emadek TV and now I subscribe to Emadek TV, now I like, now I share, now I leave you comment, now I do what dance at you so I'm make Emadek abusian ko no. Na so ba be je ofel so me pa cho mon subscribe my why me pa cho mon subscribe my. Na ene story I dey brem no nyina about Shatta Wale ne girl na the new girl ya onya no na nsen e ba say one na sanso agyae ama nsem no ba ya amafo bebre twabo Shatta say oh Shatta ni suban na Shatta de menye sure say obenya oba papa bia aware no ogya michi ne de menye sure say obenya oba papa bia aware no say wasan go back to michi because I say I would date 100 times crapa ombejai nti we am gonna focus a bebre am amanfo twabo Shatta am omo ono kra Shatta so be kasa ye but obi a onim asem mu pa no edit the rest of the truth about the story na ba out asem ni nyina ne say enye say bi a Shatta nipa ne say enye say Shatta na eni suban but girl no na cause problem ni nyina o say one ye kan girl ne Shatta ko program e ba afie chomba afie na Shatta e chat oni obi chat na obi san say hwan na one na chat no cause o enye obi a o unsa abrochi de okọ ha omo ye strippers no like it say bia omo ye program no omo roro omo na omo sa no o say eye nu sa microphone bi mu ba ko no one na chat no bi san sa de no so enye like bia bet one na chat keke nipa na anya ne number na one na chat nti amaga ne de to ni team say adenti na obi ne wo chat say obi a ono ye stripper ono wo chat nti the next day na say Shatta ekoye program nse Shatta still no gusu abrochira oye program a o ma ye o koso ne gan ne ko ye nti one gan nya na wo ho to gusu a oye program nti the next day say Shatta koye program e na o ka kire ne girl no say oh ohuni say wa bre nti on twen wo fie na nko no nko program ne mra e na girl no see you wate ti girl no see you wate girl no dwene say stripper na one Shatta chat no ono na Shatta pese one ne ko ana say o pese o ko hia different girl bi na okoye ne ma asem ti na Shatta ma na tena fie Shatta Wale free program na obeduru fie na nka say Elfreda nya abotre na one ne kasa na oye onya beduru ya no man nsa so no bo Shatta asum no bo Shatta asum ti obo na asum sa otumu say yes Shatta so ntimi hwe na no so ebo ni bi na ge ne frɛ ne maame o frɛ ne maame na mo frɛ police na o mo so mechi Shatta se adan a wa bo ne ba ti so o mbechi no enye nyame na di o di Shatta ho afofie pa dia nka yete Ghana na nka o ma frɛ se o ana ya ti na onu se o ma chi Shatta Wale ko ma chi Shatta Wale di nye se Shatta ne girl ni jaaye na e bia se Shatta suban na nya na se bio e broken heart a Shatta enya enti na ma one girl ni ja because Shatta hwe ka wa bo girl ne ho because o nso okwa brochi kra ono na de girl ne kwa one girl ne kwa ka wa bo won ho pa a girl no ayesa na one girl na agyan no one girl na agyan ho eya nyina na ma Shatta e ba abontin be ka say awale de eni kwan say awale ye scam I say dating you say so be kan say bebre no ni nyina ye broken heart Shatta anya ina broken heart Shatta nti nya say bia amanfo ka say Shatta o nya oba papa bia I so sans ko family say dia o nya oba papa bia no Shatta say nya sa na say nipa na onim the true story no e dia ba betu dwa say enya sa na tie na say ene sitie yeah ha na medi mu besi ha Emadek TV me pa cho say first time hu ye ni ana wa subscribe am na wa share na wa like na wa leave you comment na wa di ho adanse a cho bi say omra me kan Emadek abusuako no na oba si wa ye so e be je no fel so Mesrao mon subscribe my why me pa cho na mon share so my na mon like my mediani see wo sha bon chama fra me see wo ba ko pe meje wo so ha na me di mu besi sana de bia ye no ye be wie sei na ye see eti ase na ya bompaye na ya ka kire mo say ya den ya pon